Kanchimashi Patricio Inlago paika hambi kunata yachak mashi kan nacho kay Centro de Medicina Alternativa Hambiwasi Otavalo kitimanda shinaka mashi Patricio Alicia mashkaka paika uyachi antama. Mashi Carmelita, buenas tardes. Kaiñukanchi Radio Ilomanganta Tauya Konata Pachña Mingachiwa Inishpa Kangona Pawasikonapi Shabobanchi Nacho. Konanga ña rimashpa Caterinchi kay mega dosis de vitamina C nishkata nacho. Ácido ascórbico nishkamanda Paslashpa Caterinchi Masi Carmelita. Sumapacha mashigo arishi nami ña kay pika kay mega dosis nin ima nishpata kay kunata kani panchi mashigo. Kay mega dosis kay vitamina C me ashka imaninche ashka concentración da churanchi na chuño cancha y chapi. Un ejemplo mega dosis que kame 7.5 gramos, 12 gramos, 25 a 50 gramos nacho. Chaitame churanchi ñucancha y chakunapi, ñucanchi ama un huecuna japicho. Entonces, chaitame con agapalashpa categrinchi nacho kay mega dosis vitamina C, alta dosis de vitamina Z churanchi nacho, chaitame remagrinchi. Ima chayta churashpaka ima indicción da churanchi, pastillas kunata kunchi, o imashina mikunata chumikunchi, imashina takanchaypika. Ari chaypika kay mega dosis de vitamina C nenchi, chaykaga indicción konapi me shamuhun nacho frasco konapi nacho frasco kona de 7.5, 12.5 y 50 gramos tiyan. Entonces chaytaka angupi kacharin nacho chay sueroguan angupi kacharin. Pero kunanga ñakoten ñachaytaka kacharin por ejemplo yapa gripe happy hunja nacho cada rato happy hunja ungu hunja. Entonces chay kunapi ña churanchi kay mega dosis vitamina C. Entonces kay mega dosis vitamina C antioxidante nishkame shutirin. Entonces pay kay matashinan mapa konata yukchin o konamanda mitocondria kona célula kona chawpi konata ñakoten anchuchin chay mapa konata nacho chay manda ñakoten kay ñakoten sistema inmunológico ninchi ñukanchi defensa konata ñakoten bichiachin ama ungungapak nacho chay manda ñakoten kay ñakoten ñukanchi colágeno ninchi kay colágeno konata ñakoten formación na kun nacho ñukanchi músculo kunapi ñukanchi toyu kunapi chay konata shinan kay mega dosis vitamina C. Entonces kay mega dosis vitamina C maypita ñukanchi ñakoten charinchi kaytaka charinchimi kay ácido ascórbico nishkaka ñukanchik fruta kunapi mayhan fruta kunapi ta charinchi babaco nishkanchi ña sarun puncha kunapi palashkanchi nacho kay babaco frutago ka 100 gramos pika 450 miligramos vitamina C tami charin. Entonces chay frutago me ashka balishka kan ñukanchik ashka vitamina ta charishkamanda chay manda ñakoten shuk frutago ñakoten naranja ta charinchi payka ñakoten 60 miligramos yata charin kay vitamina C ñakoten chay manda riconchi kay guayaba ninchi chay nacho chaypin chay jurwakuna nacho tiyan. Entonces kayka ñakoten 160 miligramos ta charin kay guayaba chay manda ñakoten limón dapas ña riconchi nacho limón oka ñakoten charin 50 miligramos de vitamina C o ácido ascórbico nishkata. Entonces kaytami ñukanchika riconchi nacho saron puncha kunapi nacho kay Cristóbal Colón shamuhushpa. Entonces chay barco kunapi shamuhushpa wambuhushpa shamuhushpaka. Entonces chay kunapika gente kunaka yapata ungushka nin barco kunapi shamush. Entonces wakin kunaka ña hapishka escorbuto nishka nacho uyarin nacho uyashkanchi. Entonces chay puncha chay wata kunapika kay escorbuto ka yapa mancharishkami kanakashka. Entonces kayka como kunan gaña imata manchanchi cáncer ta. Entonces chay pachakunapika kayka como similar de cáncer marikashka. Entonces chay escorbuto nishkaka. Entonces imashnata paykunaka hambirishka kay escorbuto mandaka. Entonces naranjawan o limonwan. Entonces importante kay vitamina C taka riconchi nacho. Entonces chayka kuna ña estudio kuna tiyan nacho mega dosis vitamina C. Entonces chaytaka ñukanchika churanchik paciente nacho cáncer recogpik o tiakpi entonces chayta churanchi
pero na dosis baja taga churanchi, sino 750 miligramos por kilo de peso ta. Ya pisash peña churanchi. Por ejemplo, ya 790 kilos a charipica, más o menos unos 75 gramos ta churanchi, nacho. Entonces, chaitaga, si es posible, y más acá, pena yo aquí en una caña con reconchi, ya cáncer con ashka, avanzashka, kashpaka. Entonces, a más desgaste, energía, chay, célula con anchayan, nacho. Entonces, anchayan pica, kaya con sin chiachín. Entonces, sin chiachi, entonces, sistema inmunológico en chicha y defensa vacuna taña ayudan al sin chiacho. Entonces, checa, recoshkanchik más, por ejemplo, paciente con cáncer o cashpack, por ejemplo, ña shugu ishkai kisha ya me ña causagrin ni pica, ña ñocanchi chura pica más o menos 15 wata, choscuata o pichawata, igual que en becari ña coten ña imaninchi ña imaninchi ña sanoyan. Causas pagatín, Nacho. Entonces, chayme importantísimo que hay mega dosis de vitamina de churana. Pero chayta churanga paga ñucanchica más cana canchik pita yachan que hay mega dosis de vitamina Z manejana. Porque na ale manejas para acá, entonces problema tacón. Pero ñucanchica recomendanche que ñucanchi fruta con antenijurcani. Entonces, chaype ashkata mikuna canchi. Entonces, chaywanga ñucanchica prevención tachinana canchi fruta conata mikushpa y más pata na vitamina C ñucanchi aychapi tian entonces ñucanchi pica natiancho entonces ñucanchi mikuna canchi externamente ninchi externamente me japispa fruta conata mikuna entonces ñucanchi aychapica na elaboración de vitamina takashinancho. Entonces, animal piñaco tenre ñucanchi huiva con apesucopica, paicona cañicone, ashka vitamina Z paicona elaboran. Charín, are charín. Entonces, chaimi, cangona ricoscanchi, animal wakona cana yapata ungun. Causanja, are causanja, entonces, paicona cañaco elaboran. Rosan, paicona paicha goyapita, aicha ocopi, ña rosan. Kuchika rurangacho que paikana mapa también entonces paika ña sistema kona taña charin ña vitamina C paikona ga rurarin entonces paikona paipa aichayapita en rurarin pero ñucanchi humano pica na rurarinchu entonces chayta ka ñucanchica mikuna canchi fruta conata ña nijurcanachu naranja kuna limón kuna mandarina kuna guayaba kunata y babacota mikuna canchi entonces chayka ale mi causacho sistema inmunológico tañacho ñucanchi defensa conata senchia chipiaca ñana ungorincho ñana yapata ungorincho entonces importantísimo que hay vitamina Z ufiana o si ña ancha ya kashpaka ña coten cada quilla mapas chorachita ushanchi mega dosis de vitamina Z pero fórmula cacame 750 miligramos por kilo de peso mican. Entonces, hay bioterapia nishkame de vitamina C, kishkashka libro metían. Entonces, hay shinanchik medicina alternativa. Pero ñocanche medicina alopática perrico pica ñacoten ampollitas de ochilla ampollitas de 5 senenche chaya metían de 500 miligramos ampollaguya entonces chaya también wakembica ishkaiguya tachura entonces chayka imata shinanga ni cosquilla tan shinancho entonces kayka ñocanchica más o menos ñocanchica ofiana canchik de 3 a 5 gramos diarios de vitamina C mínimo. Entonces, chay también ñucanchica ufiespa katina canchik, chay jugukunata si kanguna. Sho babakuta hapisha shupari joya babakuta. Mas naguta ta charinga peka. Paika 100 gramos ta 100 gramos peme charin 450 miligramos de vitamina C. Pero chayta kapisak por ejemplo si kilo ta charis peka más o menos ya 4500 gramos ta ya charin. Entonces chayta ka ufiana canchik toco y puncha. Ashago, tocoringa cama. Entonces, importantísimo que hay vitamina C. Ari mashigukuna shinaminya imapilla ta vitamina C kakan. Mishki muru kuna pilla chutianga o imapi pashupi pastianju grano kuna pimamtita ushanju. Ari que hay vitamina C ka no sé si extinguichi nacho que hay pimiento. Ari
Pimiento, verde are, pimiento uchushnash. poca, are, ochushashna. No, paipa charin, vitamina Z. Chaymanda kañakoten charin, brócoli pacharin. Are, chaymanda na yuyarine, pero pimiento ka 80 miligramos da charin, vitamina Z. Ashkabalishka kan. Entonces, verdura kunapi pas espinaca pi pas tiang nacho vitamina C. Berro pecanach tiap. Berrope pas tiaita are tiang ashago pero naya pa concentrado. Pero ashka kanyani jorkani naranjagopi, babacopi, más indicación akanmi babaco. Babaco ñukami siempre ñuka paciente con babaco ta ufiay. Entonces, baba kotofia pica y mata vitamina C caña con hambigrin, sistema inmunológico na nacho chay vacuna choras que covid vacuna. Entonces, ñu canchica cada rato o juan canchi, entonces cuidan a canchi ñu canchi sistema inmunológico ta ama sistema kona uria hupi. Entonces, sistema kona uria hupica ña con gripe kona hapin, umananay kona con, renji kona tananan, changa kona tananan. Entonces, kai caña goten kay sistema inmunológico taña sencha chic picaña kote ali canchi. Entonces, chay picaña canchi caña kay un huikunata tratas canchi kay diabetes, hipertensión, huaquien picanacho ya pata ya warjuxina yo singa konamanda sin presión sobirishpa. Entonces, chay pica chay vitamina tachora picaña koteña sinchian ña ñocanchi músculos kuna ñocanchi ango kuna ña sinchian. Entonces, por ejemplo, ñocanchi rokuyak pinacho kay presión nishka sobirinacho. Chay pipa ñakoten vitamina C tachora pica ango akona kañakoten manenchika como ligato con. Entonces, si de repente presión ñakote ña pica ña como ligas na kashpaka ñana imanenchike ñana hemorragia konata o chay ango kona na liquirin. Entonces, solamente como elástico paika tigran. Entonces, chay me importantísimo. Ango kuna likiringa jachu. Ari, ango kona likirishpa nacho, presión una pinacho, subirishpa nacho 160, 180, 200 camas subirishpa acá, derrame konata con, uma konape, achillango kona fitirin, entonces chayka derrame nacho, ñako den chaypika ña, uma piña yawar ña, hundashpa rin, ñocanche, cerebro nenchi ñocanche, chaypi, entonces chaymi, senchiyachina canchi, wakimbika naya chaymandami na, kay vitamina C kunata kana ofiespa katishkanchi nacho pero ñoka konan poncha kaña ña indikanchi nacho kaño kanchi radio iluman manda ña indikanchi nacho maipita kay vitamina kona importantísimo ka ufiana sumapacha masigo kona areshinami riksishpa kanahunchi imashinata ninchi prevención ninchi mishushimipi kanacho ñukanchi kunaka kutin ama ungungapa shinjiyangapa mikuynakunata rimashpa kanahunchi mashigukuna arishinaka ña kaypika ima frutaskunata mi ashtawan mikuyta ushanchi nacho kutin limonda kanayapa mikunachu limonda mikupika ña kutin chay ashtimi cáncer takunmi chaymandami leucemiakuna hapin ninga kutin chayka imashpata kanga ali kashpata kutin Wakimbika pantata yuyanchi. Wakimbika ñani organizaron programa konapi nacho. Cáncer konaka hapinmi yapa yuyaymanda o yapa llakipi kawsaymanda. Entonces, si ñoka, por ejemplo, yuyajusha cáncer hapingami mishpaka ñoka ña unguita chorajuni. Yuyaywan. Ajá. Entonces, primero ka ñokanchi yuyayta alicharishu. Chaymandaka vitamina C ka prevención cáncer con amajapichon, artritis con amajapichon, artrosis con amajapichon, entonces paika alita charin. Claro, wakimbika panta tañakotin mikunchi, wakimbika chikunawan. Entonces chaysi ñawaglichin chinacho. Ácido ascórbico kachiwan churashpaka ña chaysi ña daño kunata shinaita ushan kachi na limon. Entonces, limón con acá, por ejemplo, su gastritis pica pinacho, wakin una uyashkanchi nacho, gastritis wanganchpaka, limón dame karanchini, y si funcionan. Pero chay pipa ricuna canchi que gastritis ka, kunung manda chukan o chiri manda chukan. Entonces, chay piña de ricuna canchi. Pero, si, un ejemplo,
Si yapa kuno kakpika, entonces limonga nalichukan. Pero gastritis chirimana kakpika, limón mi paikaña cicatrización de china. Entonces, vitamina C o ácido ascórbico ninchica, paika cicatrizante pasca, regenerador pasca, y colágeno conataña con formash pakatin paika. Ari. Sumapacha mashigukuna arishinami ña riksishpa kanajupanchinachu kachiwan limondami mana chapunachu nishpami riksichin ashtawan garin kay kutin limondaka ya upyankapa yakupisha churashpa upyarin yanuyta yanushpa mikunapipish churashpa yanushpa alichu kanqa. Chaypika limondaka ufiana kanchik purota. Ari. Pero nada puruta munashpa ñakoten miel de abejata churayta ushanchi. Pero puruta. Chay ñakoten imashpata churanchi miel de abejata. Miel de abeja vitaminas y minerales tacharin. Entonces chay ñakoten imata karka kay limonga vitamina C. Entonces chay pika ñakoten chaporihun ashka vitamina y minerales. Entonces ya refuerzo ka ashka alipacha kan. Sinchiachin nacho. Doblita rusan nacho chay limonga. Entonces chay miño canchica miel de abeja un limón anchi karanchi gripi conapa. Entonces chay pica nacho chirimanda kak pica kono chispa chagota kono chipkarakpi. Entonces ña gripi caña ya linja nacho. Entonces imashpa kay sistema inmunológico ño cancha chapi nacho glóbulos blancos nenchi paikona ña fuestita churarin. Entonces chay caña. Ensalada pichuranchi limonda nacho. Yakutin yakuta upyangapa limon yakuta ruranchi chaykunaka nacho alikanga shinashpa. Chaykunaka alipacha mikan limonguna churash. Entonces como ñakuna yachanchi nacho vitamina C tacharin, entonces ensalada pichurapi alipacha. Entonces ufiana honchi ña churana honchi vitamina Z. Pero si yapata konochingi, yapata konochingi, entonces chaypika ñakoten ña chingarin paika. Concentración o ya para conocpica ya gote evaporashpa limonada caliente ninga checa pero chaita kana ya pa tempo china sino ya ko tibio o conoxia guya pichuranaka ari ama o ya kutasha timbuchishpa ña tibia chikshpa pichura ari sino en cambio ña koten chingarin ña koten ya pata ña cotidiano pi chingarin ña koten principios activos kuna ña koten ña anchorin. Entonces, ring ñacoten, vaporización pi ring. Entonces, chaypi ñacoten, karata ñacoten, cara limón karata, chayta si ya no hay ushanki. Entonces, chayta ñacoten, pero chayta ñacoten, shuk esencia conata, shuk chingapa. Porque che un guijapipica limón da ya no hay cara kunandi churashpa ya no hay chaywan asha canelata churashpa ya no hay sinashpa upieni piñuka karurashkani chayta o jengibre o imagina limón cara kunandi machurashpa yani ali arin calman chayka kashka kan. Entonces más pata calman porque vitamina Z tacharin. Entonces, chay vitamina C cañacote ñocanchi glóbulos rojos, glóbulos blancos, nenchiche, chayta senchiachin. Entonces, glóbulos blancos ña senchiachin picaña chay virus o bacteria con ayayco pica paicaña mikun. Senchiach caña, entonces ya paicaña guerra pishna nacho. Guerra pica nacho, soldado con aña. Senchi cashpa caña ganan, pero na senchi cashpa ca perdin. Shinayada ñocancha armailla cashpa. Ari mashigukuna shinamiña riksishpa kanahunchi nacho hasta hongarin kaypika vitamina C mega dosis nishkata mi riksichishpa kahun nacho mashigukuna ari charishpa kanahunchi kaypika nin viendo desde Argentina nin siquita ña mashigukuna ñalla kushunchi nacho ari saludos desde Colombia. Saludos desde Guayaquil, Ecuador, Charipanchi, Upaychanchi, Ari, Argentina, Colombia, Ecuador, Guayaquil, Chinaca, y hola, saludos a la mejor radio, Upaychanchi, Mashigukuna, que me alegría con su buena mezcla bacán,
yupaychanchik nacho. Ari shinami riksispa katina hupanchik ashaguta hambigukunata nacho. Ari ña pachagukuna ña asha pachagukuna tiyan. Ashata kaypi tapungapa munahurkani nacho. Imapas shinallata mikuypi charita ushanchichu nacho kikin nijurkanki chay yawar rina angukunata shinchiyachingapa kay vitamina C kunakan. Kutin yawar ña kutin angupi tugruyashpa kahun nachayta baris nin nacho. Chaypaka imatata shinay usharin mashiku. Chaypaka ayudayta usharin ama yapa waglichun chay válvulakuna nacho angukupi tiyashu válvulakuna. Entonces paykunami ñakutin ña ñukanchik yawargota tankashpa hawama apan. Entonces varisisqa ñakutin kay angu ukupimi válvula tiyan. Entonces chay válvulagu waglirishpami ña chay ñukanchik yawarka ñakutin kuchayarishpa sakin. Entonces chaypika megadosis vitaminaka ayudangami ama chay angukuna waglichu ñakutin ama yapata katichu. Entonces sinchiyachin chayta shinan. Pero chaymandaka chaypika si varisita charishpaka primeroka ñukanchik chakikunata alsana kanchik shuk chusco viajita alsana kanchik chay yawar ñakutin ñukanchik shunquma tigrachu. Entonces na tigrashpami ñakutin chaypi coágulos o trombos ninchik chaykuna tukurin tukushpa ñakutin problemata kuyta ushan. Entonces chaymi ñukanchik recomendanchik chay chakita alsachu, por ejemplo las 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, 4 de la tarde. Entonces imapa unos 10 minutos tananchu chunga minuto guta churanchi. Entonces chaypi ñakutin ya gravidad o ñakutin ya chaypi maypi san ya warsakirhura, entonces ya circulación da shina tigran nachu ñukanchik corazón ma. Chakita hawaman churashpa siririna. Are siririna nachu chakita al papi siririspa chakita alsana kanchi unos 10 a 15 minutos. Entonces chay ñakotin chay yawar ña circulachu. Pero chaypika chay varices nishkaka kay ñukanchik débil nachu chay angugo débil kashpami ña waglirishpashni. Entonces chaypa prevención baka ofiana kanchik babaco, jugo de babaco, ashka concentración de vitaminas charin. Entonces ñukanchika kaypika ali mikuita mikushu. Entonces babaco gota. Chay mandaka guayaba 160 miligramos da charin. Chay manda naranja 60 miligramos. Chay manda ñakotin charin limongo, kiwi, no sé si rexingichi kiwi pa charin 80 miligramos de vitamina Z charin. Piña cana charincho vitamina Z. Sino paika charinme pectido, na yuyarit kane con un rato chaita charin, pero paika na charincho vitamina Z. Paika imapa tali kashpaka kay piñaka digestión ba alipachana yo kay piñaka ama wisakona de repente por ejemplo popunguicho o gascona ama tiacho. Entonces alipacha kay piñaka na chay páncreas konapa nacho páncreas konapa hansa konapa paika alipacha nacho digestión ba alipacha kay piñaka. Sumapacha mashigukuna arishinami ña riksishpa kana hupanchik ashtawangarin kay villaykukunawan riksichishpa katinchik ñukanchik kawsay uyaripi nachu mashikuna. Arishinaka ña kaypika shuk tapuykuta nin nachu imata nin una pregunta tía. ¿Qué será bueno para eso? Para Helicobacter pylori. Ajá. Ya. Chay reconche nacho kay Helicobacter pylori ka show bacteria mika ñukanchik estómago pe causan paika. Entonces paika producin mika gastritis hongo nishkata producin. Entonces chaymi ñukanchik kay gastritis paka primero ka ama mikushun nacho ñaka saron puncha konapi nijurkani azúcar konata ama mikushun por ejemplo Coca-Cola konata yapa azúcar konata charin ñakonten chaymandaka ama mikushun por ejemplo trigo kunata ña nijurkani manda nacho wakinkuna ña yachankichik nami kuna kanchik kucha aycha kunata nijurkanchik nacho. Entonces chaykunaka
acidista shina ñukanchik aychapika salado shina. Entonces chay salado shinapika chaypimi ñukanchik bacteria, virus, parásitos, hongos, cáncer kuna causa. Pero si ñuka rurani, por ejemplo, ka ñuka aychata rurani imaninchik alcalino. Alcalino picaña paika wañun mikuna tukurin y chay ña sanación shamun. Entonces chayka ñukanchika ashka verdura tamikuna kanchi. Verdura, fruta, granos tiernos tamikuna kanchi. Pero chaymandaka kan kay gastritis manda ña sanuyananta munashpaka chayta shinay. Ama mikuychu lichikunata, ama mikuychu azúcarkunata, Coca-Cola kunata, kuchikunata, trigukunata nacho. Y ama mikuychu chaykunata. Kunanga ñakotin mikuy, quinoa, amaranto, yuca, nacho. Chaymanta ñakotin randipay kay herbolaria o centro naturista kunapi fanga de caléndulata. Caléndula ka imata shinagre, cicatrización da shinagre. Entonces gastritis por Helicobacter pylori. Pero chay Helicobacter pylori yapata na, por ejemplo, ña kan ufiashka kan omeprazol, ranitidina, perdón, lansoprazol, chay kunata ufiashka chipaka chaypika ña ñukanchika mascashon dióxido de cloro nishkata. Chay dióxido de cloro ta ufiay, chayka gastritis, cáncer, virus, bacteria kuna tukuringami. Harima siwakuna shinaka ña riksishpa kaparkanchik nacho hasta wangari shinami shankata imashinanchik tukuy hunkaykunapi ari rimarishpa katipanchik shinaka miércoles chillay punllakunapika hasta wangari kay hampi yachaykunamanta nacho shinaka ama unkuykuna tiyarikllapita ñukanchik hampirishpa mikushpa harkarinakunamanta riksishpa kanakujurkanchik shinaka ña tukuchi pachaguma chayapanchik nacho shinaka ñukanchik uyakunamanta ña puchukay shimikukunawan anchurikripanchik mashi Patricio. Yupachani mas Carmelita ñukanchik radio iloman uyatapash yupachanchik nacho kay koten kay na miércoles también ñakankunawan conversación si tapuykunaka pipash chay programa kunapi kayaychilla nacho kishkaychilla nacho chaypi ñukanchik ña guiashun nacho ña ñukanchika kay mega dosis vitaminas C manda parlashka kanchik entonces mega dosis vitaminas C alipachami kan pero ñukanchik frutakunapi ña nijurkani chaypimi ña upiashpa katina kanchik na ñukanchika nimaninchik na manchana chokanchik nacho kay ñukanchik frutakunata mikunata entonces chaymi ñukanchitaka ña sano kunata fuerte kunata churan wakinpika kunkanchik nacho frutakunata mikunata entonces wakinpika semanapi o killapi mikunajunchik frutakunata chaykunata na shinana kanchik entonces ñukanchika kanchimi kay centro médico Hampi Wasi ciudad de Otavalopi ima kunatiakpipa shamuychilla chaypimi churanajunchik mega dosis de vitamina Z wakikuna panikuna yupaychani Yupaychani mashi Patricio.